Yazi ngeke ngiyibuze ukuthi umuntu umbiza ngomngani wakho uze ume ngekhanda uthi usibanibani umngani wami ngesizathu sokuthi ukuthengela utshwala nensangu umngani wakho uze ulwe makhulunywa into erongo ngaye uthi ningakhuluma kanjani ngomngani wami usibanibani ngesizathu sokuthi ukuthengela utshwala. The same mngani umngane ongeke ekutholela umsebenzi, angeke akutshele ngethuba lomsebenzi thizeni okhona, ongeke akutshele ukuthi kuyaqhashwa emsebenzini, ongeke akutshele ukuthi uzwe kuthiwa kunala kufundelwa khona umsebenzi thizeni, ongeke akwenzele lutho njena ngoba uyathanda la ukhona. Lezi zinga lelokulo lempilo uyalithanda lo mngane noma lomzala wakho noma lomfowenu uyathanda ukukubona ucela kuye, uyathanda ukukubona uphaphatha kuye, akazwile wena njengoba uthi umngani wakho, umfowenu, umzala wakho awufuni lutho ngaye. Ake sibheke ukuthi labantu esibabiza ngabangani ngabafowethu uzuzani kuye ngaphandle katshwala. Njengoba kuyisikhathi sikakhisimusi soba siphithizela njena uyobe udakiwe unyamaphepha, udakiswa abangani abathanda ukukubona udakiwe, abangathandi ukukubona u-sober, impilo yakho iqhubeka iya phambili bese ubabiza uthi abangani. Umngani wakho noma nihlanganiswa utshwala. Kunabantu abay'tshela ukuthi bafundile. Oh my friend, this is my best friend. This is my friend from another mother. Ngoba manje nidakwe lesi silungu lesi enisifunda esikoleni. Kanti umuntu akuyena umngane unawe empilweni ngoba uyathanda noma bayathanda ukukubona la ukhona. Kuyabajabulisa ukukubona la ukhona futhi bakushiya la ukhona babuye futhi ngamanye amaholidi bakufice lapho bakudakise futhi. Ifana lento nenyomfi, utshwala kuwe sekwaphenduka inyomfi ekubambayo kwenza ukuthi uhlale ndawonye ungenzi lutho ngempilo yakho. Wena bese uthi abangani kukuwena. Umsebenzi R5 uma ufuna umsebenzi. Thokozani.